ทั้งนี่พายกอยรับพอนี่ดีผู้เป็นมันจากกะเชลงตัววาร์เปียดงไมล์พอนนี่หางรองเกเทปัทวักลามาลงHidisajir Baptisters Atum Penchipater Ponsi Inter Fellowship One Day Knockout Football Tournament 2023 Kachipate Kapadupon Labang so football Kachipate Kibi pon labang ke di phualong ke banai Baptisters ningkan pharokre sir kebra trok ahut pen kikim Hidisajir Baptisters Monduli si Fellowship pho tumpen pini chitong pet si Arnisia Pharman Kachipate Padoponlo Alang tum kedam tangan ningkan sitamela son Kachipate bipon bomsi wanglo lasi pining ana bangke Ingdeng Kethom anang pleng tanglo lasi chitong pet running chiparong seroi chipachini seroi ponang pusi labang so jai mek deng ponlo lapen muninga bangke Ingdeng pliki pleng popot akapleka dim si bidam thupo pusi nang pachini dun lapen ni phaing koira trok arni isi thedunga mai church along bipon si bang pharo trok so se armu chitong ji pusi pastor pen Church Committee tumpen nang pachini dun. Lapen pini kapathu Kachipate sitame nong e taing koira trok arnisi pipon popusi nang pachini dun. So pini ni tumdak so pathu klamlong step all pe monli si do vetim trok amusi la matna chpati ponno apel mangsong tumkini tumone klem chol koli dam tang matai pungmis nami tum kemon tang lo asi pini mang thong bichok lo Asini itu lagi isi lahi ning pirung seroi tapi ningarong pi seroi basi itu musuh daimek itu musuh hilagi itu enpono asini itu musuh ikan aja itu lahi ning mo sami ning karong no lahi mo itu cipat cini seroi long laku itu misi abasona po daimek ini itu sitami cipat cini seroi sami itu portilong le sami la musuh hila ba sitting room pen aja itu ongdung Kijat umpen member tu mesti itu kecini orang. Si pini itu dengar rompik mesti orang so labang ni ada masuk football cepat bang ni itu cun long. Fellowship pan kan halak. Long fellowship. Oh, Monduli ya. Monduli ka Hidisajir lah. Hidisajir Baptist Church lah. Fellowship bang ke. Sarlang John Baptist Fellowship. HDP Baptist Fellowship, Sel Lapan ako Rongching Baptist Fellowship, Harelang So Baptist Fellowship, Lapan Ladak Nihang Baptist Fellowship. Ala so fellowship ke pene ma NKB anda NKB Baptist Association so Arlo. Kita non labang sa kapat Kibi bangke la ke fellowship pen la friendly. Friendly. Ke labang sa long pen pasala nang tumnong ika cepat bang pasan. Cepat kena lamsam ni tum kado gawe kene cirong si jasemet kedak tirkam fellowship tu pensi GP yang suka tangkap pasal bisa alang fungsi ciri lo alang fungsi kado gawe kita kondia ambori pon Ya, di mana kadang lihat rumah tu lihat. Jadi ke ini mission board alam ke chairman lo, aku alang dia bangke pastor lo, Hidisajir Baptist Church pastor lo, tu ke Hidisajir Baptist Church secretary lo, alang ni ke dikon lo tu mangsel lo, nak fellowship kita tu mangsel lo. Labang sa kapat Kibi pen ang tumla mon duli doa nang bong son cepat cini labang sa. Kalah. Athema netum Halloween KDP Sarlong John Hidisajir Nihang Long Gathe Long Chingri Arlo Habjan Arlo taman Harvelang so Halloween ke dua tu mangse tasya mentu nei pen aku pen hos chetong chok setan netum lason se get together fellowship get together pining pen an ke ningkan Kethom lo la penap ke netum la som mai da pachun po tasya ongdung netum la fellowship Hall up and Monduli, pen truck, Atum chingrum pen up doji, try Faro hot truck armu chingrum ji, lahen chipachini seraji. Atema Halloween opportunity to kachipa chini ne angse, member to Hanchini, Keja to Hanba Kachitong Bomoposi, Natum Chini, Seta member Krihini to Mohani to Chini, Lasi Chipachini Sera, and Tenan Moning about long TV long Sinatum to Damji, but I feel upon the Chocomanke, long TV, Lanona Son Tat
kiri kiri kopi nama hang aja klub mana lah festival jodak pen putat ahopta alam sini dengan patili mana yang bangke rong cingri betes kalisi belum sido dampo lagi habjan arlo labang so asai bangan nang tumla kedam tangan ning kan sot kali pining sot kali la pen kenon kiwang jilang ta jong sipur ke tomon emesen betul labang klempon motor bukan yang semesen pulutan te lapane tum kado kage lapana hoten ha bang methang charge up theglo pulutan te mondoli sita cheseng pon non te bokhat karjulong gala salong jon rong khalan pen arlo kedo lasa fellowship te bang ke pining no hole muling ang bong alang tum mondoli chi eji ya rasa